soro bawa berita baru laksai usuk kuda aman akan berjalani dong asa hutai so ada fotosa dia ho ama saya tuh matangis lawa unang tarbai mai maafi haroro masih kembali bersama Radema Boys. Padu rumah dia dalam nadi kori unang tergogobala disita onoki saya tuh matangis awal rohakon unang tarbai mai maafi